Si naš? Čekaj, sad ću. Nešto drugo radi. O jebotija mate. Stavimo ga sada ga napunim. Ne, mora 2 da ima, pa to. Gans, rekao da su ovo. Da, ne mora. Ajde. Gdje si ti, ne vidite. Ja moram nešto da... Aj mi reci da ti fali barem malo health. Ne. Ja, ne mogu da verujem. Moram da izbacim jedan item. Aj, izbacit ću rad. Strašno. Gdje si ti? Evo me kod Gans. Brate, evo ga vamo. Onaj samostran mi treba. Evo vamo ima jedan magazin koji mi je zapao za oko. Ima bonjour magazin neki. Salvage magazin mi treba. Samo da vidim šta da izbacim, morat ću jednu kantu da izbacim. Evo ništa, ajde. I... Treba mi bolt sam. Evo, brate... Imam još jedno mjesto prazno. Nekim čudom. Ajde uzmi bolts. Gdje si? 10. Kod Gans. Za bolce imam mjesto, brate. Uzmi bolts. I ako imaš uzmi i ovaj can. Ako nemaš... Brate, koliko... Čekaj da li ovaj pun. Svi puni kad ih uzmeš, a? Šta? Kad ih uzmeš prvi put, onako pronađeš, svi su puni, a? Šta je puno, bre čovječe? Ma bre, ovi... Magazini nisu. Gorivo. A gorivo? A, gorivo da. Ništa, ajde, bežim kući pre nego što još nešto nismo vidjeli. Sve što smo mogli, sve smo drpili. Lopovi. Treba pijem vodu. Ja sam na 18%, ajde ti imaš tvoj, onaj, hammer. Ja imam ovo svoje, kući znaš put. Odajem. Pa se vidim u kući onda. Dok se ja naločim. Treba će nam dosta drva kad dođem kući. Da napravimo sve ovo. Ovdje sad imamo most, odavde bi mogli odmah da skrenemo levo. Već da izgradimo most. To može. Da ne mora da idemo okolo sad.
Odavde nam se vidi kuća. Čekaj, drži. Prepolovili bi put. Sad ću dođem da vidim nešto sam. Tamo kad dođem ja mora gore da je gradim. Gdje si ti? Nešto razgledam, sad ću doći. Dobro. Fel zoom scope i sig zoom scope. Baš me nešto zanima. Da li mogu da navijem ovaj? Brate, stvarno možemo da ostajemo. Taman ovdje kad sam već. Pošto bi presekli mapu na pola, to baš treba. Ja ne znam čime se puni ovaj drugi magazin. Probamo ovako. Pukne se ovaj obični. Vamo ima trail zoom scope, dobro. I kod tebe je onaj samostrel, tako? Da. Dobro. Onda treba će mi taj samostrel. Pumpa. Tactical light, ja ne znam. Medical supply.
Ja sam vozio uz obalu. Si ti blizu kući? Ona, Ideš putem ili... sad više ne. Zašto sam išao pored obale, rekao da ne ideš putem, rekao ti se drogiraš. Ovo je dobra osmatračnica na centru mape. Ja ne znam ni čemu služi Nils. Sorry, ja mislim da znam čemu služi. Napravio sam ti dosta municije za pumparom. Koji kurac, brate, gdje sam ja sad ovo? Ovo sam šta sam uradio? Došao sam na staro mjesto. Zajebao sam se. Pičku mater. Ali hvala. Idem na brdo da vidim. Idem sa hamerom po brdu. Znači ga ostavim ovdje. Jesi ti prošao ovaj grad? Čekaj, treba mi orijentacija neka. Brate, ne znam gdje si. Trebao si da uzmeš onu mapu koliko si smotan, ja. Znaš što je glupo, brate? Što se ne vidi onako kao gdje je građeno i to. Vidi Onako se. iz daljine. Čekaj, brate. Brate, ja imam sleeping bag. Ćeš ti da sejvuješ tu? Kud kurac, bre, sad to. Giga bug jebote uz. Prošao. Dobro, ja sad treba da gradim. Čekaj, ono ostrovo je bilo... S druge strane nije bilo Confederation Bridge, nije. Ti si Confederation Bridge. Ne, vidim sve, cijelu mapu malte ne. Ono ti na sred mape, brate. Treba To si... ostrovo, tako. Da. Pa tu sam, ja se vrtim, brate, pola sata. Prvo sam otišao nešto da izredim sad. Gdje sam bio?
Šta je, bravo? Ne serije se zaklavio. Nekom će trebati car jack. Sjebote. To je ovdje vele. Daj zapamti gdje si pa uzmi da neki auto. Ili dođi Sad će kući. peške doći. Ja sam napravio baš dosta mjesta. Trebalo bi nekako da odvojimo. Sve ovdje tako nabacam. Vamo medical, ne znam. Čekaj su ovdje medical, onda samo medical dobio. Ovdje su stvari za gradnje. To ovdje će bude vamo. Daj bre, ja trčim umjesto da plijem. Ovo je inventory da se reorganizuje. Oj, haos, brate. Ti imaš bolts, jel' tako? Da. Evo, sranje. Što ne mogu da ih pokupim? Ja ne mogu da pokupim item, ne mogu da prebacim ragove, bandage i block bag kod sebe. Ne znam zašto. Ne znaš? Ne mogu ladno da ga prebacim. Oj, ne mogu da ga uzmem. Dropam malo van kuće da ne bi haos pravilo. A on sraj. Pa se kad nemu sticks. God damn it. Ti možeš odavde da uzmeš? Dođi vam. Čekaj. Mora prvo da uzmeš ovo. Što mogu da otvorim, ne mogu ništa da uzmem. Nail sam već negdje vidio. Aj probaj da uzmeš odavde nešto. Vidiš ovo kutije tu kod do prozora? Ta druga. Aj probaj da izvadiš rag, bandage i plot.
Je može? Nema ovdje... Nema nigdje regi bandages. U drugoj kutiji, brate. U drugoj od ćoška nema ništa. Kako bre nema ništa? Prazno. Koji? Nije prazna, brate.